Nyuma ya mbunge kuigika na gukurukia kithura kindiki ja munini rais umuthure umweru Atongeria na akuru ba NJURINCHEKE kuma kona cionthe cia Miru ibaitete ugambi bwao iguru ria kwingwa gwa Gachagua na kuthurwa gwa KINDIKI. Muthuri Muriuki naraniritie nabo na gututumira ripoti je kuonekana mthenya wa goro nyomba icineti kwithekirikithia kwinga kwa rigathi Gachagua ja munini Mutongeria mugongo na muthenya na arua Mutongeria mugongo ethwa kirotera Profesa Kithure Kindiki kwithwa kiyuka kanyagaka na nda Atongeria na ikundi mwanya mwanya ndene kaunti Miru baciumiritie koneka kugurira untu bubu wa mbere ni munini wa ngavana Mutima Ntoithinkia. I will speak on behalf of Meru community. We are so glad, we are so proud of His Excellency the President, and we are happy with the action and the step you've taken gutunenkera umwe wetu mutana wetu ura twendete muno turia Miru ndagwa Miru ne Miru community twethara kanithi turia Ntubaembu na community cionthe ira ciendene ya Mount Kenya. Akigwa na Kithure Kindiki muritingugi na merekezo yakigunika nene 2032 His Excellency Deputy President Kithure Kindiki katukuromba kinya safari uya ambiriria ya Office of the Presidency ithire nio tukethira turi kinyatwe Mount Kenya East kutwe kinyatwe ni tukwambiriria iroto binene bya gutongeria Kenya na batu turia Miru ni to mutharima na itokuwa go His Excellency the first Deputy President from Mount Kenya East. Kikundi kebiri ni County Assembly ya Miru kinya ikithingatira mukondo jojo Ruto no tubago tuthurira Professor Kindiki ali Deputy President wa Kenya. Bajaire twina nkatho muno mbere Kindiki tumwaja congratulations tamuri bwega muno no tubakuthurwa na itumukaribishite Meru turigwa tumeta the second delivery atuciarire jairi no tukuma ndigurwira gwata Uhuru Kenya tutetha twina gitigi kinene jakiria President Ruto atunenkera na arua ya Professor Kindiki. Atona actually awetira antoaya no tubombere Kithure na history egwithenko ena nkoroenja na nkoroenene na ate mwana wanda no mungo nake ndene Kenya ngwetigia ateta kuania communities na ketha kirita ngwe orarita no ntu kinyara areta manto a security areta guonde na te untu akira kana gwa akawethiria community mwe untu special nkuru atiere na itokugera tunenkeri Kindiki Mount Kenya still is intact no to vatu the other side of the mountain to over support kuma independent na tutagia na issues nabo kwa utha iji tukorombo babo iba tugwate njara iba support Kindiki na ingwete Kindiki atejete kugania Mount Kenya ikejete kugwate ni Mount Kenya na itogwete by 2027 together to very intact. Congratulations Kindiki turutera nguge na rutera nguge Kenya oro turakuri na gikundi kebithatu na akuru ba NJURINCHEKE bakiwera Kindiki ni umwe wao na bena witikia ati akethwa akirigithia muno mantu athiri ndene Kenya na katukwira Kenya kana barabangi bonthe barombere kinya Kindiki na barombere Kenya jithire na thire shokire president kadho nonto bangu arita ya kustara Professor Kindiki ai deputy president na shokiete Mount Kenya kiugaga twina kugurwa kunene muno nonto bamukathe President William Samoei Ruto kuona bwagirite anenkere giti kia Deputy President Professor Kithure Kindiki ure mwana wetu wa Miru uria we mukuru wetu wa NJURINCHEKE ya Miru twina nkatho nene muno nonto bwa gukiria njuri twina nkatho nyingi muno nonto bwa gukiria Miru nonto nwe mwana wa mbere kugwetanirio na giti kia presidency ndene Miru kuma tukujukia Uhuru maendeleo nyontereri Miru kiriana wagibwa maendeleo barabara gukua masibitari wagibwa ngugi wagibwa dawa sibitari manto ja ujonza nara ndoje itire jaura gukugweto na kugwete kwa ne Miru itorirwe njori kane president no tuburi no tochore akakuthurira buri nyonyanya na ndi mugongo jwe kurajwa akuna ingo kurajwa kwa Miru no ne kurakurwe na ndi
urio na ingwitikia tugeta bwega na murungu atharime mathitho jau jathithitwe ni president na jumbe na nale gikundi kia bina gikundi kia New Dawn kinyabonekana bakigonga kithure Kindiki. At the same time tukimenyaga na Meru yonthe kimenyaga na Kenya kimenyaga Kindiki ni performer no nturiare on the kwithirite gukikairwa ranking kana wiko positions kia ministry cio rikurita kugi ministry awe ithirite iri iguru throughout kuma mwambirio muka mwisho ankera professor Kindiki no nturi performer uri multikugi antu ba Meru na Kenya bagakuunga mkono kabisa na agwe gwahakikishe into bieto ndene ya Meru into ndene Mount Kenya na Kenya of course in general obalitire ngugi na swa ukirikana Kimeru na kiugaga atiri muti bituraga matunda kitinene kiajo thine nandi kinya Atongire mwanya batati kwa nyuma batongeretwe ni Dr. Isaac Kaberia, Patrick Muriungi, Edwin Kiongozi, kinya Matimoria Kiongozi. Maendeleo yetu na ndeme yatu na muntu tuwa kinyaila very fast na tumuire batu tukarete itarira yatu tionete maendeleo no ntuba kwithira probably we are not very strong on the table ku maendeleo na tukendelea kinya kumurikania mantu ya maingi na tuken encourage members of parliament betu bakarende no ne kenda maendeleo mwen encourage na ratu ina ngapsi nyingi cha development ninguti Kindiki kinyaga ithira ikwalira Kimeru tukari Kimeru ne kenda region yetu yumba kona mbi yumba kona maendeleo ta Meru tuliga yakatu thenjeri na tumianguka nayo rira ngoja kwa rana tumianguka nayo and we are very happy no ndonande for the first time in history kumara Kenya gere uhuru totona Kitiki kinene kairi region yetu cha Kiu nikitochokera nkatha muno rais yo kairi no ntaba guturikana buga 10 years ya Ruto hawa ngete batwe ande wi tombe murungu buru bagwatanire bakara yamwe Kindiki ngo na inya ko wathania Meru betu ikenda 2032 mwana wetu ethara mbere kenda na turi gutambira kuga no president aka president yo Kenya kithino bia 20 na ndine burathiri manere antu bakirasi kimwe be na history be na akiri kuthugani omwe professor onge daktari na nde ome bwa daktari na professor ibolingithanwe Kenya yoke mwangi ki maendeleo na mheshimiwa William Ruto na kithure Kindiki ibuguitania gikithomo na kiakiri na kinyama antu jegenie ogima no koro no ntu bweja bambea kimwe kwa winyaka na ngero deputy president with the portfolio with some other businesses with other ministries nyaje we interior rale tomba kuga ibwega nkoroki nanto professor wetu kithure Kindiki mwitingugi na imuntu kumba ku unite Kenya ito kuromba professor tonya ke thirikari no tonya ke gitekio kia deputy president omba ku unite Kenya yonde webera kajira karaga gashagwa gakuga mantu wa shares nikenda ombo tonya kajira ku unite Kenya India majaji on the nandi mwerekerio jo Mkenyatta Foundation no mutuma Karembe adona bobo bakuthirikiria na ukaya kuthwa blue president go twendete na inyo ukuga no kwenda twenda au tunengira gitikia deputy president ke Meru watu tunya gikinige intige CS no ndukwena mwana ore ajo train bo bwega nenkira kinoti gitikiu ge intige kauma Meru kana mithikare ntore na ajanja ari ko uwo mona nenkira gitikiriko no ndotoma kwithirwa aja ikandi tuitheri gitikiki kina mbecha gitikiki kina wandikani kiumbe gwita nangi kiatethie bangi lakini watu tunenkerwe appointed deputy president nikenda president akora okwa ye Muthuri Muriuki Mweri Njuma mutirijo Kangangi.